Yes, nongeye kugwa ikaze umukunzi wa Flat TV, umukunzi w'ipari umunsi wakoze subscribe ndetse nawe utarayikanda rwa mbere ugeze hano ikanda ndetse ukomeze no kuri ukazogera kugira ngo tuzajye tubana buri munsi kuri pari y'umunsi kabisa. Uyu munsi rero turi tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka uracyari 2025 turimo tugera mu musozo wawo, nanakwifuriza kuzawusoza amahoro kabisa. Hanyuma guys rero ku bashyashya twabwira ko ipari y'umunsi rero ari content ifasha gukora ipari ya predictions ziba zizewe, ndetse ushaka kumenya byinshi kuri ipari y'umunsi wagenda unyura mu zo twagiye dukora kugira ngo urusheho ubona ko ibyo dukora byizewe kabisa. Hanyuma rero guys ndabanza no kwibutsa bashyashya cyangwa se nawe usanzwe hano ariko ukaba utaragana gahunda yacu ya games dutanga ku rubuga rwa WhatsApp, even niyo tuba tutakoze video hano kuri YouTube ariko kuri WhatsApp ho turakora buri munsi kabisa. Niyo mpamvu rero kwe kutugana tugira n'ama games ya collect score abayize samples dutanga kugiye kugenda ubibona mu screenshot tugiye kubona kuri screen zawe twagiye dutanga mu minsi itambutse kabisa. Yo ni historical yacu kabisa yango nayo ugenda uyibona, ndetse na games twatanze ku munsi w'ejo tariki 13 nayo ngira ngo urayibona gatanu kuri ndetse tukagira niyo group ubonye yitwa ipari y'umunsi, nayo icyo bigusaba no kutwandikira ku rubuga rwa WhatsApp ubundi tukakubwira ibisabwa ubundi nawe ukatujoininga akabisa. Nimero ni iyi ngiyi rero niyo kutwandikiraho, niyo ku rubuga rwa WhatsApp ubundi tukabigufashamo neza cyane. Fata agakayi kawe n'agakaramu rero twitangire na prediction zacu z'uyu munsi nkuko mubizi nk'ibisanzwe buri shampiyona ugenda uyishyira ku ipari yayo, Premier League, La Liga gutyo gutyo. Hanyuma guys reka duhere muri Premier League kuri uyu munsi ni ku isaha y'isa 10 ikipe ya Sunderland imeze neza mu by'ukuri nubwo eruka gutsindwa, ariko Sunderland iri mu ikipe muri top 6. Hanyuma araza ko yakira ikipe ya Newcastle nayo itameze nabi kabisa. Iyi match rero araza kubikomeye, gusa ndaza kuguhereza kugura kuri uyu mukino wanekamo ibitego bibiri ni over 1.5 goals kabisa. Hanyuma kuri iyi saha n'ubundi ikipe ya Nottingham Forest iraza ko yakira ikipe ya Tottenham Hotspur kabisa. Nottingham nyuma yo guhindura umutoza urabona ko hari icyahindutse mu by'ukuri, ishobora kutazamanuka. Hanyuma Tottenham nayo ni vya bindi byayo n'ubundi nk'ibisanzwe, gusa match heruka yara yitsinze kabisa. Iyi match rero shwadiro nziza nza kubongerezaho no kugura both team to score cyangwa se bimwe benshi mukunze kwita yes kabisa, kwinjizanya. Hanyuma match ikomeye y'umunsi ni ikipe iraza guhuza ikipe ya Crystal Palace ndetse n'ikipe ya Manchester City, gusa hano nta kosa City nza kubona ikora, ni win ya Manchester City. Hanyuma West Ham Aston Villa ni under 3.5 ko na bitego bine bibonekamo. Hanyuma Brentford Leeds ndagurisa kugura double chance ya Brentford gutsinda cyangwa akunganya uwo mukino. Niko ibyo muri Premier League tubirangije, reka duhite dufata rutemikire twerekeze muri Spain muri La Liga. Santander ni ku isaha y'isa 9 ikipe ya Sevilla aza ko yakira ikipe ya Real Oviedo, aza kwangwereza Sevilla win or draw. Hanyuma ikipe ya Celta de Vigo iraza kuba yakira ikipe ya Athletic Bilbao ya Nico Williams ni ku isaha y'isa 11:15. Iyi ni match ndaza kugereza kubonekamo ibitego bigera muri bibiri kabisa, ni over 1.5 goals kabisa. Hanyuma ikipe ya Levante isaha y'isa 1:30 iraza ko yakira ikipe ya Villarreal. Iyi ni match nza kubongereza akogura ko nta bitego binebonekamo, ni under 3.5 goals. Reka rero tujye ku indi match ikomeye y'umunsi ni Deportivo Alaves iraza ko yakira ikipe ya Real de Madrid. Ya de Madrid itameze neza cyane mu by'ukuri inyuma yo kuva gukubitwa na Manchester City muri UEFA Champions League ndetse n'indi mikino myinshi maze idatsinda mu by'ukuri. Uyu munsi rero ku isaha y'isa iraza kubijya hariya kwa Deportivo Alaves kabisa. Nta kosa rero mbona Real kuri uyu munsi nanone za kuba yongera gukora ni win from koko ya Real de Madrid, no ifite abakinnyi benshi bari mu mvune, ariko ndizera ko abahari bari buze
kubasha iyi Deportivo Alaves bakayikuraho amanota 3. Nayo mpamvu nkubwiye ngo yigure win for umukoko kabisa, iraza kuwugezayo. Hanyuma reka duhite twerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyano muri Serie A, ni ku isaha y'isa 7:30. Ni ikipe ya AC Milan ndetse n'ikipe ya Sassuolo kabisa, ndaza kwangwereza win for umukoko ya AC Milan. Hanyuma Udinese ndetse n'ikipe ya Napoli isaha y'isa 10 ndaguhereza kugura win ya Napoli furu uko kabisa. Hanyuma iyi saha n'ubundi ikipe ya Fiorentina yakira ikipe ya Verona, ndaza kubangwereza kugura double chance ya Fiorentina kabisa. Hanyuma isaha y'isa 1 ikipe ya Genoa iraza ko yakira ikipe ya Inter de Milan nyuma yo kuva gutsindwa muri Champions League n'ikipe ya Liverpool, ndaza kwanguriza kugura Inter Milan win for umukoko kabisa. Hanyuma dusoreze ibyo mu Butaliyani kuri iyi match irahuza ikipe ya Bologna ndetse n'ikipe ya Juventus de Turin isaha y'isa 3:45 kabisa. Iyi ni match rero nza kuba nkwihera kugura ko abonekamo ibitego 3, ni over 2.5 goals kabisa. Hanyuma guys, ibyo mu Butaliyani nuko tubirangije. Ngira nkwibutsa niba utarakora subscribe kuri channel ya Flat TV niyo ipari uyu munsi uri gucikanwa cyane kabisa, kuko niyo gufasha benshi batugana kuva mu kuribwa bya buri munsi bakinjira muri 5% bakura inyungu muri gambling cyangwa se mu bintu bya betting kabisa. Reka rero dusoreze ipari yacu uyu munsi mu gihugu cy'Ubudage, ni muri Bundesliga champion y'Abadage. Ni ku isaha y'isa 10 n'iminota igera kuri 30, ni ikipe ya Freiburg ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund kabisa. Ndaza kuba rero mwiherereza kugura Borussia Dortmund gutsinda uyu mukino ndetse bifatanye na over ya 1.5, no kuvuga ngo Borussia Dortmund win plus over 1.5 goals. Hanyuma Bayern Munich Mayence 0-5, aha ni Bayern Munich win for umukoko kabisa. Hanyuma match igigejeje ku musozo w'ipari y'umunsi ni Werder Bremen iraza ko yakira ikipe ya Stuttgart, ndaza kwangureza kugura ibitego 3 muri uwo mukino over 2.5 goals. Ngayo nguko rero nuko dushoje by'ipari yacu uyu munsi. Njye wakugezaga ipari Nyitega Radiator niko nitwa. Reka rero dusubire ku munsi w'ejo. Imana ibarinde, muhaye muronke mu byo mukora byose. Ku rubuga rwa WhatsApp turabategereje, muze duhure. Ciao ciao.